Together, growing in faith, changing communities. Ngilithandile leli kulo baba silindele thina ilanga lomphefumulo, ilanga elinguJesu Kristu. Kungakho ke kufanele ukuthi sibube manje sithi zwana mphefumulo nesizwe esesidikene, isizwe esesilahlekile, isizwe esesingamazi uNkulunkulu. Ebesithi obhala encwadini yamaHebheru, khumbula izinsuku zaqala, ngamanye amazwi ekudibhaleni kwakho, ekhaleni kwakho, ekusweleni kwakho, khumbula leso sikhathi usenamandla, khumbula leso sikhathi ungakakhali izinyembezi. Uma sifunda sinobaba wenu lo esenayo, uma sokunzima sibhala ama-exam ubona ukuthi akusezupha, sekuyaqhamuka enye insizwa ithe wena ngiyakubona nje ukuthi ngiyahleka mina ubusuku bonke ngikhala izinyembezi. Khumbula izinsuku zaqala. Uma kuza umuntu noma nguphi ezakwena ezocela umkhuleko, ukucabange nawe ukuthi lo muntu uxakekile, unosizi olukhulu. Bese ubheka ngamehlo omoya, ubheka leyo muntu, umbone ukuthi lo muntu usemanekile. Bese ngikhumbula ilizwi likaNkulunkulu elithi, wozani mina nonke enisindwayo enikhathazekile, mina ngizoniphumuza. Thathani netshathi eyijoka lami, ngoba mina ngimnene ngithobile ngenhliziyo. Athi Jesu, mina ngiyindlela neqiniso lokuphila, akukho muntu oya kuBaba kungena. Uyazi, uma umfundisi eMaritzburg, kwakukhona uma owayengithanda ngoba ewumasithole, nami ngisaba umasithole. Kakowayengafuni lutho ngami. Nalithi noma ngihlangane ngiyahlanganisa lapha nelithi ngizokusurprise, ngike ngibake kwafuna imoto yami nje ukufika kulelo sonto siyagijima kuleyo ngitshela ukuthi phela labafazi sebehlangene. Wabala noma efuna ukungixoxela indaba, kwasho ukuthi sengingenile, sengigqokile, sengiselathi, ebese
bese ngena ngiyosabisa uma ngimthatha ngelilanga ugijima yabona ngemhlanje kuhlala phambili ngithayilungile kodwa ngiyahlala phambili wathi nje ukena ubona ngezandla zasubika Cornelia, ay, trailer da lugar wo ni stone. Ngixoxela le ndaba ingoba uCornelia wakwenza konke ngaphandle kokumkhombisa indlela. Uthi ke uJesu yindlela neqiniso nokuphila. Akekho oyakubala ungekho. Athi uzamile lonke elisindwayo nekhathazekile. Mina ngizokumusa athi thathani letshathe ijoka lami ngoba mina ngimele ngithobile inhliziyo uma sisekele konke lilo nayo ethubeni ngoba sonke ehambe kwethu wendlela simalile sonke ehambe kwethu wendlela simalile ehambe kwethu wendlela siphelelwa ngisho yithemba ehambe kwethu wendlela sibheke uNkulunkulu sibone asenza nathi uyazi ukuthi ukholo lwabantu uyakhula ngesikhathi sokuhlupheka kodwa uma sesibenzele ukholo yakhe sibone impela nakhona amakholo asenze esontweni uthi uma lekho asemo awusanga lesontweni uyazama profit uqale ukuzama yiwo iprofit uma sesibenzele siyakhola ngisho uNkulunkulu sizazama manga uNkulunkulu asenze ke uNkulunkulu asenze ukukhumbula manje isikhathi sakho khumbule lezo zinsuku wena uthi ungabi yona uma sibala nomnyaka osukayo kule ndawo kaNkulunkulu bafowethu kuhle ngoba sibathi ngisibolela indlu yesonto abanye abantu bamala uNkulunkulu noma sebegule esibhedlela noma engasebenza lapha e-Eden esibhedlela usisa in-charge uma ngifike ukuthi ngiyiwusha amagama abantu abagulayo kusukela bazozo lolu zabethi ngithi into ngidlala amakhadi ebese ngithe wena yabo ishuthani wala kwembuka mina ngimsebenza abalayo engashayiwe yekadoko ngoba kadoko bayikhasa ubhaliwe la ukuthi wena uyikhatholika ngizokwakelisa-ke ngizogcoba ebese yibuka le ndoda iqhubeke nokudlala amakhadi ithi hayi wemfundisi yebo ngiyikhatholika kodwa kokugcoba cha ngiyanazi mina umuntu ebangena ngigcoba akazi-ke wena ke ukuthi manje kunjalo ukuthi kwenzekani manje ngokholo lwakho uma abantu bekhona babehlanganyela nesimakhaya bethi uJesu kepha manje asatholakala ngisho nasempilweni ukuthi sizothi uJesu uyinkosi lelivangeli bafuthi liyahlushekela kufanele ukuthi ivangeli ulihluphekele ivangeli uthandeka ungathandeki uze kuthiwe ikhaba ngenxa yevangeli ngoba ulokhu ulike lona lelivangeli awufuni ukusuka kulona ngoba uyazi ukuthi likwenzile empilweni yakho
Timothy ngiyakuthanda umholi wakho ngoba umholi wakho wanceda ugogo wakho wanceda unyoko akithi na wanceda baba unyoko uphi manje wanceda ngesikhala
ungashiya umuntu ubone nekulenza ngoba azayenza ukuthi uzisonele bese kumfundisa hayi ngesizathu sokungamnika ilift athi hayi baba ngiyacela ukuthi mina masendi yakho ngimnike ilift athi umfundisi-ke ungayenzi leyo ambuke futhi athi hayi cha akhona abafundisi emhlabeni kulonke lokuqala lokhu phela ngiyangentsha ngoba babeyagane ngenyanga khona uma ehamba endleleni angayifiki nendoda eyisishosha athi uma efika esokeni ayifika isifikile isheshile ngalelo langa ebeseya kuyona uma kuphela inkonzo athi kuyona mntakababa ungaphindi uhambe uzihudula uza emiseni ngothi mina mangisa ngizokwenza imisa bese ngidlula ngikuthathe wena ngikufake emotweni ngikulethe esontweni le ndoda ithi ngiyabonga mfundisi awu ngiyabonga ngokumhlakangela awu ngiyabonga ngokumthanda awuthanda kwakho olukhulu kodwa mfundisi ungakwenzi ngoba mfundisi le ndoda engisuke ngiyayona yashiya amasuka le ndoda engisuke ngiyayona yahlushwa yihlushebana mina befanele ukuthi ngizihlawulise ngiyale ndoda nginayi nje ngingathwele ngaphethe befanele ukuthi ngizihudule ngihambe phansi ngoba ngiyakule ndoda eyawuthenga umphefumulo wami usulahlile uyangenza umuntu ngingento yathi mfundisi ngiyabonga kodwa ngizoqhubeka nokuzihlawulisa kanjalo futhi nathi uma sizile lithi lithi thatha unina uthathe umntwana uphetheni esandleni washolo untashini
ngisho nginene uzela noma ngoba yena bafike bafuqa ukudla bagcina ngotshweni umuntu kanti ukudla sekuzosela yonke yena ukudla usela bomama ngene bakingozi ngoba lana lo ngikuphi ngaza isonto khona sebenze yabo asike namhlanje bakhona labantwana ngiyamazi umntwana beyimfihlo yakhe kepha sonke isikhathi uJesu uyamazi uthi-ke uJesu thatha loyo mntwana ebese uthatha mina ngibaleke ngithi izala lomntwana namhlanje ukhanyisela ikhandlela uthi ngiyazi ukuthi yaphila namhlanje igama lakho uSifiso khona bezikhohlwa nomqala uthi uJanuarius okuJanuwari njalo makushaya le-date ngonyaka ozayo uzomkhumbula nayengenisi ngoba usesidama esiphilayo uzama ukwenza amagama alula umqambi igama uthi umapholoba ngoba wonke amapholoba bayalula ngoba uma kuphila abalahlile nathi siyaphila wangifuna usizo lwethu segameni lenkosi. Nkosi izwa umlilo wethu. Baba, wena wathi usothandaza sibaphezi. Wathi inkosi uyasothandaza yemile ekuseni nantambama. Ngoba inkosi leyo usinikile igama elingaphezu kwamagama onke ngaphansi komjuzo welanga. Sithi basiphakamisa igama lomntwana. Umntwana uJesu sezigaleni zikalini bese siphakamisa amagama abo bonke abantwana. Siphakamisa lezi zibani sizotha abantwana bangaduze kumnyameni kepha bahambe ekhanyeni lokuKristu. Sikhanyisa lezi zibani sithi abudeduke kumnyama empilweni yabo, abudeduke namakhosi omnyama empilweni yabo. Kubaleke nalowo moya wokuthi bona balahlile. Awu baba sikise Nkosi lesihamba. Bakhoselise ngaphansi kwaso. Ebesabangeza ngengazi lamanzi ukuze bangabe abafileyo ababaphilayo. Ngegama likaYise benendodana nomoya wakho lewuthokozisile. Amen.